来看巴西伫当地时间19号查到29栋，准备要送去亚洲的鱼翅。当地政府表示讲，这是全世界走私鱼翅数量上侪一届哦。其中有2种的鲨鱼是用要断种的品种。初步估计，这鱼翅的数量代表有1万只的鲨鱼枉死。冷冻柜内底有藏物件，铁架顶面挂的，然后内底藏的拢是防查扣的鲨鱼鱼翅。巴西政府伫当地时间19号宣布，破获全球上大宗的非法走私鱼翅案件，总共有28栋，7000公斤。根据巴西环境甲再生自然资源所调查，抢出鱼翅分别属有2种鲨鱼，分别是大青鲨甲白甲鲨。查扣的鱼翅数量代表大约1万只，这2种鲨鱼枉死。而这2种鲨鱼伫顶个月照巴西列入濒临危急物种的名单。Uma das práticas conhecidas no mundo é o que chama de finning. Normalmente se faz a captura do tubarão, corta as barbatanas dele, que são as partes que interessam de fato, e depois o resto do corpo você joga ao mar. O animal aí muitas vezes vivo, em agonia, sofrimento. Então, além do desperdício do animal, você acaba causando sofrimento。所查扣鱼翅原本要输出到亚洲，国际野生生物保护协会控诉，伫亚洲人眼中，食鱼翅会使延缓老化、改善记忆，所以讲1公斤会使卖到1000块美金。另外，一摆非法来掠害这鲨鱼，也造成几啊千只的海鸟死去。我是新闻新闻配编译。